Ата, эмне эле 2 күндөн бери карта кармап калгансыз? Sen tez aranın içinde kart oynağını yürüyüşün gerek. Эмнеге? Bizde degen kartaçıların zamanı geledi. Milyardtan akçalar çöktü adam. Sen sroçno yürüyüşün gerek. Мен үйрөнгөнүм менен кыргыздарды казиноға киргизбейт да. Sen kartadan kamsanova, al men yürütüm sana. Sen en birinci очередь Rossiyaga barıp, sroçno barıp Rossiyadan bir ekil iştep, Rossiyanın gражданini alıp gelişin gerek. Доктор Байке, siz депутаттыққа қойып атпайсыз ба? Ооба, қойып атам. Байке, бізде екі проблема бар да. Доктор керек біздің айырға. Okuyun, şu elde takır doktor yok bu. Men anı çekem. Biz oşon için жоғары жаққа барып атабыз. Шүнө атасыз, азыр чекем мен. Азыр чекем менім. Эч кайыр бар. Ало. Ай, мен боо эл менен жолугушуп жүрдүм эле Кочкор районунда. Карамойнок деген айылда эзели доктор жок экен да биякта. Давай докторлардан эртеңден калбай 5 доктор жибергиле биякка. Срочно жибергиле. Уят да отам. Иштеш керек да. Мына мен момту эле чечип коем. Анмези болот буюрса. Экинчи проблема бар эмне? Байке, біздің айылда телефон тартпайды да. Assalamualaikum. Aleykümselam. Kandayсыз доктор Байке? Жақсы. Мен сізді танимын Байке. Елдің бары таниды ғой сізді. Машинаны жуйсың бу? Сізді қызыңыз тауыршы я Байке? Ооба да. Балаңыз да сізбен ойлап жүреді ғой деймін. Ооба да балам да ойлойт да. Ай доктор Байке. Артистің баласы артист болады дегенше не негізі? Құдай бұйырса сен машина жуып атпайсың ба? Сенің балаң чоңойса самолет жуйт. Алло. Эмир ай. Кандайсың ай? Эмне кылып атасың? Ата, мен шаарда жумуштап жүрөм. Бул айылга келбейсиңби сен? Айылга келсең, биякта сонун болуп атат. Бу айылда досторуң келиптир, шашылык кылып атабыз. Атаңдар сонун салаттарды алып келиптир. Балык кармап келишиптир. Ата, мен бара албайм, жумуштарым толтура. Ой, сонун шашылык кылып атабыз бу жерде, сонун. Азыр шашылык кылып жегенден кийин эс алабыз. Сонун атаңдар. Охота кылабыз бияктан, мынтык атабыз атаңдар. Келбейсиң, келип кет. Койчу ата. Капел айта бересиң, чөң жылы бербейсиңби? Assalamu alaikum Ayker. Aleyküm selam. Gel. Gel baka. Gel ağay. Байке, bir нәрсе айтсам ұрыспайсызбы? Атаңа сұрайын. Неге де маңғырмөглеп? Айт бер. Байке, мен сіздің қызыңызбен сүйлөшүп жүрөм. Кандай дейсиз? Менің қызым менен сен сүйлөшүп жүрөсүңбү? Ооба. Балким ошо кыздын мамасы менен сүйлөшүп көрбөйсүңбү? Жок. Анын эмне кереги бар? Ал картаңда. Eyvallah. Sabahında 1 saat geçip vardı. Yolda maşine süsüp etmedi. Maşinemle seni 1 saat süsküledi. Sağ ol, ruhsat mı? Aleykümselam. Geldin mi?
geçen bayılsaga jatan degen balasın da? Orup gelmedim bile. Tegi bir jat kısası birir. Orup atam. Men aytkandan bарын alып келдиң бе? Alып geldim barını, alып geldim. Ala dedsen ala geldin mi? Tapçıkanını alып geldin mi? Var mına, alып geldim. Var durat. Has delinde. Var mına ki durat. Aylanayım, bayılsaga jata turgan iş ayağından beri alып keledi. Oy, bunu bunları doktor alып geldim. Tarelkalarını alып geldin mi? Oy, aylanay barını alып geldim, büt barını alып geldim, sizge jatayın dep geldim. Akçanını alып geldin mi akçanını? Oy, alып geldim, akçanını da alып geldim. Darı darmek akça gerek olur, alıp aldın ha? Oy, alып geldim, akçanını da alып geldim. Bu akılak kim bu? Ay, bayke. На всякий случай, врачымды да ала келдим. Ата. Неге силер гаштиктин астынан өтүп баратканда жай кыбырап жүрүп каласыздар? Гаишниктин алдынан акырын өтүш керек, акырын. Түшүнүп атасыңбы? Неге? Эмне коркосуңар? Неге коркмо болот? Гаишниктер деген бала кыял болот. Алардын алдынан акырын өтпөсөң, машинанын астына байкабай чуркап чыга алышат. Ата кандайсыз? Кандай болот?
Geldin mi жұмыштан? Emne yoksun 2 günden beri? Çarçadım. Ne? Bir nece oldu o? Oyun ne olma öyle? Bir deputat atıp ketişiptir. Kokuyu. Deputat da at gitti mi? Ne oturanın? Öldü mü? Oy joy. Tuz menen jambaş katışıptır. Tuzu menen atıptır be? Kim atsa dağı kresloğa otur albay kalsın dep atkan mı deyim, he? Koşuna. Bu ne ol işteysin özün? Bilgeysin ben. Çoğorku kengişte deputat boluştayım. Oşunda rayın suğu kena yavay. Emne tutasın. Özümdü güzgü araç. Sigaman ayırman yok ko? Sen çiçalavayla koyayım, çiçalavayla koy. Menin gevetem ne olasın? Men 4. çakırıştағы deputatpın da. Ata gözüңüzgө ne oldu? Ne olmalı? Apan sıra var. Apam gözüңüzgө bir koydu. Bala. O maşineni aydagandan keyin, kızdarың salып alып ары бері жүргөндөн кийин, артында тек кыздарың бар, духиси калып калган экен. Дагы бир жолу ушинтип машинада ошо кыздарыңдын духиси калсын, сенин бир эмес, 2 көзүңдү мына ушундай кылам, уктуңбу? 2 көзүңдү. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Gel otur. Doktor aka. Ritingiz ölüp kalgan turbay be. Jaman boluptur, jaman boluptur. Jakşı bolçu akış. Maşina urup ketip turat ağzır ayınız. Emese doktor aka, şu sizdin itingizge bir көңүл айтып коелу деп келдик элек. Doktor aka, geçirip koyыңыз. Sizge көңүл айтып коелу десек, эчтекебиз да жок эле да, анан түшүндүңүз да. Байбиче. Бирдекең болсо алып чык. Тиги иттин достору келиптир, көңүл айтабыз дедим. Булардын эчтекеси жок экен, өздөрүнө көңүл айта элем. Иттин достору экен. Ата, карантинда артка жылотабы. Sen jana депутаттар 25 апрелден 15 апрелге чейин деп атканды айтып атасың ба? Ооба, ошону айтып атам. Аны туура эмес түшүнүп атасыңар. Карантин деген 1 жылга жылдырып атса керек, 1 жылга. 25 апрелден кийинки жылдын 15 апрелине чейин. Ата, машинеңизди берип турбайсызбы? Неге? Бул машинени сен айдай алмак белең. Досторум $10,000 машина менен жүрөт экен десин. Бул машинени эмне кыласың сен? Сен муну айдай албайсың. Мен сага 15 сом берем. Сен көчөдө жаңы келген $50,000 троллейбуско отуруп ал, элдин баары таң калат. Жөн туруңузчу, ошол болмок беле. Муну айдагың келип атабы, Сен жана Россиядан келген $60,000 скорыйга түшүп калып жүрбө анан Мен, не настроениең жок? Ошо идиш чуугандан тажадым. Ушу мен лотерея билеттен акча утуп алсам эмне кылат элем? Акча утуп алсаңызбы? Лотерея билеттен акча утуп алсам. Ошонун жарымын алып силерден подарочно жоголот элем. Подарочно жоголот элем да? Мен 300 сом утуп алып 150 сомун алып туруп
Көзге көрünbep бар, жоғаласың. Şu жалгыз ечки экен. Şu короодо жалгыз ечки экен. Кыларга ишин жок. Ошону карап койбойсуңбу? Чөп салып, чөп оруп келип, жем берип койсоң эмне? Бирдеке болобосо ачыкка турат дедик, Карап атпаймбы? Кана караганың, Компьютер ойноо ушул жерде келип, саатка чукуп, сабактан келгенден кийин отурасың, Келип ошого жакшынакай жем берип, чөп берсең, Кудай буйрса, ошол 3'tü туйт да, 3'tü. Дагы 3'tü. Чоңата, 2 ай карантин болду, кыйналган жоксузбу? 2 ай карантин бе? 2 ай карантин мен үчүн чепух да алам, чепух. Мен деген 2 ай карантин эмес, 41-жылы согушта 2 жыл окопто жашынып жаткам. Эч кыйналган эмесмин. Balkim sen bugünde yatasın içine Gündür sanamadı Özümen içine Balkim sen bugünde yatasın içine Gündür sanamadı Özümen içine Kapıstan düşünme seni girsek Bal uyku tatırmım Barına cendirgen Tanladı barata Mukamma bozoyun Sabaka bahar uçun Yoluna tozoyun Tanladı barata Mukamma bozoyun Sabaka bahar uçun Yoluna tozoyun İyilip döşüme Köleysin başımda Canım bir cazısın Canımdın aşığı Var kimsin bugünde Yatarsın ben içine Bütkül sanandı Özümen içine Tanladı barata Mukamma bozoyun Sabaka bar uçun Yolumdan tozoyun Sabaka git üçün Yolumdan tozoyun Sabaka bar uçun Yolumdan tozoyun